هم بخیر هاتن سر سران و سر چاوان هاتن تماشاوان نجا تگوهری او ایش افجاره کدن بسه پیش باز نو به همو کلجانیا خواه و به پرسین خواه جور بجور به میوان مالاوه ام بنرن الاستودیو همه کی میوانه ابو بکر تو بخیر هاتیه؟ ناف خیره دبی مامستا. ام دکارن تب کرد و کرمانجی ناس بکن؟ بله چه. از جزیره بوتانم. سر سرات سر چاواتیه جزیره بوتان؟ میشه. لزانینگا دیجلیت خوینم. بشه بیتاریه. چند سالیه؟ 22 سالی من. چند هفته جوان وساتین برنامه ویجی پر باشه علاقه که جوان هیجی با کردی در برنامه بره تماشا کردی؟ بله مامستا. چواد چه تخمین دیگه نه دوی هفته مامستا. ایش هفته به فینالیست آن اما بنرن. دی بنری بله. باشه کلجانی هنه که هه. هنکی هنکی. خمینه برای هنکی کلجانی هبه سرکفتن جبوت ابو بکر صافی. ام هر انجام طاهر تجيب خيراتيه داغي ما مستنا بخير دابي ام ذكرن تجي بكرت وكرمانجي ناس بكن اري ما مستن استاهير جموشيمه از جلور زانگه خوینم کی جان بشه بشا بجشكيه بشا بجيشكيه ولا چندای پولا داوی ما مستن ولا داويه آره. تبي بجيشك بجيك تبي ولاتينا ما نحمو بجيش تشن ده ولد نه اما ولات خوب سك مخابن جبر كو اوجي دشرت ومرجم پر زحمت ده واس دجي تبي برسكريگي انا ل دبي مرب ولات خو تركنا ولات خو بنرا باشتره تا تگو اره تماشا کریه ام گلک جار تماشا گلک جارا تماشا کریه و کلجانیات چوای خودی باشه یعنی تجربه کلجانیه بدنگی طاهریات کسی کی بدنگی یعنی جارجی بدنگی دبه ل کلجانیات اینا خمینه پشتی بشایه کم و کلجانی از باورم از یوسف باور در باسبه سرکفتن بوتجی ام هر انجام عاصم تجي بخيراتيه سپاس مامۆستا ام تجي دكارن ناس بكن ولی ناوی من عاصم از جوانه me دامادی مامۆستا me ماموسته چیه مامۆستای پەروەردەییە تایبەت ئاستەنگدارên زێنی کارێکی زەحمەت و کارێکی پیرۆزە pir xweş e evê gavê Amedê me لە ئامێدێ دژیم تجي برنامه تماشا کردیه belê min çend bername çend beşê temaşe kirin xwe jî hevalekî min beşdar bibû اره Mehmet eriye got xwe biceribîne hinekî kelecanî da min û baweriya wî jî hebû kamê bibînî rê çawa سر سرا سر çavatiye Canê sağ olun mamosta. وان دشتا موشه و جزیره بوتان. بوتان نه وره بله. و چاغه سلاوی ما جبو دشتا موشه جبو جزیره بوتان و جبو سرحده جبو وانه نه وره هون آماده بنمه دست بکن آماده نه وره نمیشه. امجده وندن سکناندن تگو اره به همو کل جانیا خواه دست بکن بریم دست بکن هون حز دکن از اوسا به کرد و کرمانجی ریگز آبینیم بیراوه نه وره دبه هون دخوازن دبا. جی چهار بشان پکته ده هر بشه که ده 5% مهنه و بشایی که مینجی دوی مینجی سه مینجی جبو هم برسف بدن 30 ثانیه 40 ثانیه و 5 ثانیه دماویا برسف هیچ خو استین بیراوه حیاناش خو کسی که جبر مثلا دمه درنگ نمایه ثانیه داوی بجی هم برسف دادن لیا گرینگ لیور چیه تگو ایرده یکو همو پیشواز جه عاجزن مثلا بوتونه و لمبه یا سور Bəli. Yani ez ve bijer ka duxunim dibem A, B, C, D piştî ku lemba sor veket hûn pêl butonê dikin îja kê pir zû pêl butonê kiribe masa wan vê dikeve îja çima girîng e hûn pêl butonê kin em bêjin Ebûbekir pêlê kiriye û bersiv da lê xelet bû maf derbasî masaya din ya ku zû pêlê kiriye ew jî xelet be derbasî masaya din dibe lê ev maf di beşa finalê de tune ye ez ji xwedî sabînim bîra we piştî beşa duyemîn û beşa sêyemîn pirsên sedî sed hene lê ji bo ku ez karî wê pirsê ji we bikim gerek we di wê beşê de pirsek be jî rast bersivan dibe îja çima pirsên sedî sed girîngin hûn dedî hûn puanê xwe dikarin bikin du qat lê ku xelet bin dedî puanê we nîvco dibe û di beşa finalê de mafê we du jokera heye hûn karin pirsê bidin guhertin puanê we têr bikin hûn bixwazin ve bijêrkek xelet jê didin avêtin hûn bixwazin yeka jê didin avêtin du ve bijêrk lê em 5000 puana ji we distînin di beşa finalê de ez ê dîsa bînim bîra we di vir de divê hûn lez bin guhê we li min lê çavê we jî li lembeya sor destê we li kêleka masa û wexta ku me pirs xwand dibe ku wê kêliye we fehm nekiribe hûn ji ekranê jî dikarin bixwînin lê piştî ku we pêl butonê kir ez dîsa dikarim ji we re dubare pirsê ji xwe bixwînim ne problem e kelecanî çê bû ya derbas bû هنه که Ez ê qey bêtir bû kelecanî we çaxeyan bi lezabeza dest bi bernameya xwe
بکن که هون اما دبن اما دنه Amadan usta. دگوهره بشا یکمین دست بدکه جبو بشا یکمین بلا پرسامیا یکمین ب بینا دهوربینه ده چیه؟ A. Ben B. Gotin C. Ditin D. Xwestin Asım مامۆستا من باش فێر کرد لێ ئەس دەبێن و زانم ئەز Bina ew bin dinivîsin ya hûrbîn ew bin tê çi maneyê? Hûrbîn وربین ناشبینە tiştekî ka bifikre ez bêjim a Degwêrê erê Asım dibe A Bêhn gelo rast e an na مخابن غلط بووە و بەکر ماسەتە vêketiyê mafê bersivê yetê Bele mamosta. Ez dibim Bîna berbijêrka dûrbînê de tê çiwatê C. Degwêrê Erê. Ebu Bekir dibe C dîtin gelo rast e an na Saet xweş newere dibe hûrbîn ji dîtinê tê newere hûr bibîne yanî وربین Erê bîna hinek bala min bela kir bîna çi ez ser Bîn û te ew bîn û bêhn belê tev li hev kir ez bawerim xemnîne canê we saxbe lê qene di pirsa yekem de bersiveke rast ev e ji bo vî tiştî pêlêkirina bûtona pir girîng e belê îja yek dişîne ber desteyekî yek dişîne ber desteyekî hûn amade bin em ê derbasî pirsa xwe ya duyem bibin Amadan. ji bo beşa yekemîn bila pirsa me ya duyemîn bê çay ji kîjan welatî li cîhanê belav bûye A. Çîn B. Hindistan C. Brezilya D. Seylan Asım مامۆستا ez bawarım min baş fêr kir fikrekî min jî heye Bêje lê ez ê bêjim ez ê bêjim Çîn Degwêrê hinekî bifikirim 14 saniye me qisirî Erê demate heye ez ji bo xwe çay ji kişan welatê li cîhanê bela bûye belê Çîn Degwêrê erê Asım dibe A. Çîn gelo rast e an na Saet xweş te pîroz dikim navbera te çayê çawa ye navbera min çay baş e lê ez ji ça qaçax hîn vedixwim Lê ê wanê çaya qaçax ve naxwe wanê ça qaçax Kê pir kêm e herama ya jî çaya pir zelal vedixwin mûşî موشه جی زدن بناخون ew jî çaya qaçax pir ve naxwin lê Cime ya cizîrê çawa ne wisa çawa Çawa çêne neydi ya? Ez jî qet ve naxwim 25 salim devê xwe nedayî çayê carna ji kurdbûna min şek dikin dibe çawa çê dibe kurdek û çayê ve nexwe nizanim em li kalkê xwe hatine ji bo em ji qehwê hez dikin Belê baş e em ê derbasî pirsa xwe ya sêyem bibin amade ne Amadan usta. Wisa pir bêdengin ke ez ê qey beşa yekemî xelas ve nekî ja hûnê bûton li bin goyê hevdû keve em ê vê bêdengiya we ji ben holê de Ebu Bekir'im Wê çaxê ji bo beşa yekemîn bila pirsa me ya sêyemîn B. Kîjan tê cihê vala çêlên qurpê noxta noxta tên jimartin A. Zivistanê B. Biharê C. Havînê D. Payîzê Ebu Bekir Bele mamosta. çêlên qurpê tê êkê ji wana tê xeciyê Ez noxtik noxta bawarım ez ê bêjim berbijêrka C. Havînê. Te guherê Erê. Ebu Bekir dibe C. Havînê gelo rast e an na مخابن غلط بو و ماسê din jî ji ber ku demeke xelek te we ferqkirine erebine maf nehat. Lê ka dîsa em bipirsin Tahîr tu baya tê bigota kişin. We fêm kirine wisa çêlên چلن قرپه براستیم باش فهم نکی yani ew kurk yani mirîşk wexta kurk dikeve ya
بله میریش کتا چلی کادر دخن وی دمه از نک دبین کرک نک دبین قرب نه بهاره به نزانم عاصم از یوسا وقت تاهیر اول فکرم که زوستان رات به هگه و به و ورج مارتن ام بنرن گلو برسبا راست چی بو سری زوستانه بری از زوستانه بری زوستان بری زوستانه تهین جمارتن هون قد لگوند جیانه بله yani anha çavayı nav tekiliya ve gund gundçın ten gundeki ve hayat ne çana hena kavale med bi khazi gundeki miji hawiya ایمه Em هی gund sekenin mamosta. lugundjin Bale. hayır امجی لگندیجین چنتین یعنی از چنتین. چنتین Asım گندکی مجهله دوره ما بخاطر زب دوره اما مالبات چه هاوی malbat çe uti havina ne var dve mirov ji axe qut nebe şu ez bu xwe ve kes sad fikrim ji roja ku mirovahi ji axe qut bu ya u te qut kirin problemên civakî û yên bîrdoziyê fikrî dest pê kirine divê mirov her car temasî axê bike ji axê qut nebe em ê derbasî pirsa xwe ya çarem bibin ji bo beşa yekemîn bila pirsa me ya çaremîn bê kîjan wek sembola kedxwariyê tê dîtin A. Zermeş B. Qimil C. Çırçırk D. Kesxatun Asım yani ketxwari edbejim herhal yani xuyna insancı ajala kanji tişteki dene demirçikine belki meş be kes hatun o kamil nine azdan çırçırkçı durin neki ne abijer ka zermeş Tegoeri na azina bijim Tamam demat eye Jibe ku demat Ere, eye A. A Tegoeri Ere. Asım dibe A. Zermeş Gelo raste Anna مخابن غلط بو تاير ما ستفكتي ما في برسبيتي از دمیم که قمل به اگر رستوران اکیجی سرویه بو از بیجم به قمل تقويري اره طاهر دبي ب قمل قالوا راسته انا ساعات باش سترانجي هي سر نوري دي صار كد خواري ويادن تبل هفكر كدي دخواج بركو توب تك يا جنك على توب شبكه وقمل دك هفناف kamil dikevena نيسكا نوري beli beli دگو دیسا خواری گیانم و قمل سترانجي رستوران اکی نوري سرویه بو شوی داد بیرون ته پیروز دکم ساعت خوش ام درباسی پرسا خویم پنجم بون جبو و بشه پرسا داویه اف بشت قده مل پوانا میزه بکن پرسن سری سد لیورتون اینجا می درباسی بشاد یمین آمادن جبو پرسا خویا پنجم beli جبو بشه یکمین بلا پرسا میا پنجمین بی جبو کو درزی د تلیین وان را نچن ترزی درونکار دخن تلیین خواه A. Gustil B. Gusterk C. Guzvan D. Gundor Asım ustilnine ustirk az ne zanım çiye uzman ji fikir kimin derhaktine çavuş bu derzin tilyon ranaçın Te berçabe ve ne tişteki çavayı yani tel berçayımın ne bekaraniye biraz ne zaman fikremiştin az tahmin eki bekim az bejim B gusterk Te goyeri ere Asım dibe B. Gusterk Gelo raste Anna مخابن غلط بود تاهیر ماسات وکتی ما فی برسیده یتی یعنی از جنابا بیو جایی دام آبو از بیجم گزوان تگویری اره تاهیر دیبه جه گزوان گلو راسته آنا ساعت باش شتکی وسا چوچ کت اره راسته خن سری تلیا خو جبو کو درزی یاناوت تلیات ترزیا ببو که موخله beli به برسه
ev beş qediya em binerin piştî beşa yekem rewşa puanan çi ye? Ebu Bekir 1000 puan, Tahir 2000 û Asım jî 2000 puan. Herkê bersivê wê rast hene û hûn her sê jî bi puan derbasî beşa duyemîn bûn. Îja di beşên pêş de rewşa puanan dikare serobin bibe, di pirsên sedî sed de rewş pir diguhere û ji xwe di beşa finalê de ji ber ku her pirsek 10,000 puan e, rewş dikare bi temamî jî biguhere. Ji ber wê qet dev ji butonê bernedin, baş e? Beşa yekem bi vî awayî qediya ez bawerim kelecanî jî weda alîkî û çawa navera û butona problem heye? Na. Pêre digêjin. Setene. Başa halê hazır her sê jî bi butona re digêjin. Were be em ê bi lezabeza derbasî beşa xwe ya duyemîn bibin. Amade ne? Amade ne mamoste. Te guhere beşa duyemîn dest pê dike. Ji bo beşa duyemîn bila pirsa me ya yekemîn bê. Kî dibêje bêhna xwe bigire berde bikoxe? A. Bijîşk B. Mamoste C. Parêzer D. Dermansaz. Tahir A bijîşk. te guhere Erê. Tahir dibe A. Bijîşk gelo rast e an na. Saat xoş wek namzedekî bijîşkiyê lê tu pir lez bû. Yani Yani nizanim ji ber ku te bersiv zanî bû tu ew xwasî lez bû. Bersiv ez dibim hevalan ji wê Na, zanî te qez wancî zanî bû lê Mixwest evî bersiv ez lê wek dibim. fîşekê bû yani wek brûskê bû wisa destê te. Li gora beşa yekemîn te lez dest pê kir. Lê miqatebin Asım û ew kir wedî Tahir divê beşê de got ez hatim wisa. Milê xwe jî hil kiriye. o mafî bu divê eviya bersiv bida. Saeta yu xweş be. Hûn amade bin em ê derbasî pirsa xwe ya duyem bibin. Ji bo beşa duyemîn. Ji bo beşa duyemîn bila pirsa me ya duyemîn B. Kîjan helbestvan dil bi gulê dide? A. Nalî B. Dildar C. Qedrîcan D. Cegerxwîn. Ebu Bekir Hele mamoste. Ez ê bêjim dildar. te guherê Erê. Ebu Bekir dibe B. Dildar gelo rast e an na. Mixabin xelet bû Tahir masete veketî mafê bersivê yê tê ye. Ez ê texmîn bikim hani nizanim evî pirsê bi rastî. Em dilê min de bêjim cegerxwîn. Te guherê Erê. Tahir dibe D. Cegerxwîn gelo rast e an na. Saat xweş we ev helbest bihîstiye? Yani. Stran evî de derbas Yani dibe. tatlı. Ez ji xew rabûm gulfiroşekî. Ne var e? Rast. Ez ji xew rabûm gulfiroşek dî. Pir gelek şabûm gul bedildi dî. Gul bedildi dî. û li pê hevdû rêz dike. Em cegerxwîn rêzdarî bi bîr tînin. Ke weş xwe te qez we bihîstiye? Bihîst. Em bihîst, Rast e. Wek stran ne wek helbest be jî wek stran we bihîstiye ez bawerim. Helbest evî de behsa gulû bilbilê pir zêde dike. Em ê derbasî pirsa xwe ya sêyem bibin. Amade ne? Ji bo beşa duyemîn bila pirsa me ya sêyemîn B. Kîjan ne navçeya Rihayê ye? A. Pirsus B. Belqis C. Kanya Gazalan D. Hewag. Tahir B Belqis. te guherê Erê. Tahir dibe B. Belqis gelo rast e an na. Saat
نوسا هر سي نافچه دنجي نافچين رحينا بلقس يا عنتو يا ديلوكي نوري ام درباسي لزابز اد شنو باش قدان شو اف باش بشاد يميجي قد يدني وك اوي درباست بن ام هاتن پرسا خويا چارمين گركون آماده بن Ama ben. جبو بشاد يمين بلا پرسا ميا چارمين ب باجاره کود کلامان ده بروش گرمه و بشف ساره A. Merdin B. Riha C. Ahmet D. Agiri Asım Kalama kazdo de ez bavarım ez yani halat nebim de Ahmet broj germe bir şey sare belki yani belki ez şaş bimci. دماته هي هنا جبوي از نابرست من اشته تقوي عليه عنا Hey ama ez bavarım ez ser hası kedeniş bir fikir mevcut sazı bej Ahmet nizam yani. ده سانگه دمانه Riha haroj germe ez dibêjim Ahmet. تقوي عليه Eri. Asım dibe C. Ahmet gelo raste anna Aman Diyarbakır. Saat baş Ama kazona bej Ahmet dibe Diyarbakır. Ve bir şey broj germe bir şey sare. جل هاوینی Avini haro germe. هاوینی بشه بو بروش آگر دباره نگرمه Beli. وش خور رح وقت قلت Riha. بیست یعنی مرود کاری به سال 12 مه گرمه ام هاتم پرسا خویا داویج بو و بشه و پیشرمه در باسی پرسه خوی سدی سد ببین اف بشی به داوید به جبو بشه دو یمین بلا پرسا میا پنجمین ب لگور گوتنا پیشیان دریه که به بندان گریداییه A. خرات B. شوان C. تشیرس D. لباجن Asım Çetpe insaniye denizden vaziyetçi bir yarı bidim. دمات پره Demamın tere تذكر الثانية داوود يجي برسف بده نخمه benda teşhires evya hineki dişibin hev belki ez evya bir yer bidim. Xerat ez nizan fikrim tine li bêjancî li bêjan şivan çi alaka ez nizanim li gor gotinê pêşiyan deriyê kê bi bendan girêdayiye yani ده ثانية تمانا عاصم ez ê dîsa bêjim yani fikra min tine şivan çi alaka min dernexist ez bêjim teşhires تقولي بله. عاصم دبي C. تشيرس قالوا راسته أنا مخابن غلط بود تایر ماسات وکتی ما في برسي ويجيتيه Yani براستی سر وی پرسه فکرامو جی باشتنه زیاده تخمین کم یعنی گوره پیوار مانی دریه خرابتان دریه که بالبندان دان گیری گره دایی و اف بویا گوتنه که پیشیان از بیجم خرات تقولي اره طاهر دبي خرات قالوا راسته أنا ساعات خوش تبيروز دكم طبعا خرات بالدارة وبتختار على قدر ليه أو قاسي تدي جخورة نوسا آخو ناكن ياخو تشي ناكن تدي خو بنكا فقريدن yani جبرو ايش بويا قوتنا كه پیشیا دبي دريه خراتان ببندكان وگره دایه ببندان وگره دایه اولشی قضیه ام بنرن ده انجام بشهد یم ده روشا پوانان چیه ابو بکر 1000 پوان طاهر دوی بشه ده به فرکتیه ما گوتو بش خود دوی بشه ده جه بترسن و 11000 پوان و آسم جینها خودیه 5000 پوانیه ایجار دورا پرسنج سدی سده جبوه بوتون تونه و دمجی تونه و یک ام ده پرسن هندکارم بیشن از پرسا سدی سد نخوازم دیدی جبه کل ریسکا و پوانه و کیم ببینه هیه
İcazet Ebu Bekir bipirsim. Tu pirsa istedî set dixwazî an na. دخوازم Divê tu bixwazî puanê te kêm ne were. خانم که مامۆستا Yani hûn di beşên pêş de bila bîra we de hûn karin bêjin na hûn hesabê xwe dikin ez divê beşê de nexwazim hûn karin pirsên sedî set nexwazin mafekî wê wisa heye. Wê çaxê ji bo Ebu Bekir bila pirsa me ya sedî set bê. Li Kurdistanê bi kîjan navî çiyayek heye? A. Govend B. Dîlan C. Dawet D. Giranî. بله مامۆستا Dem tüneye, rahat be, acele neke. Te bihîstine ev nav gelo? نا مامۆستا وقت نەبیستیە لێ ئەس تەخمین دەکەم دیلان نزیک تێ من Ku tedî pirsên sedî sed de ku tu xelet bersiv vidî, dîsa mafê heye tu bersiv vidî. Tu xelet bersiv vidî, dîsa mafê heye. Puanê te wê nîvcov ve were ciyê xwe. Ya jî nîvcov ve dîsa were ciyê xwe. Û ji xwe tu derbekê rast bersiv de puanê te bibin du qat. بله بله مامۆستا دەبێژم دیلان Te goerê Erê. Ebu Bekir dibe B. Dîlan. Gelo rast e anna. Mixabin. Derbayê kem vala çû. گۆڤەن تاوەت Dîlan xelet bû. Lê hîn jî mafêteyî bersivê ji xwe heye. بله مامۆستا گۆڤەند و گیرانی نزیک تێ من ئەدبێم گیرانی Te goerê ئەرێ Ebu Bekir dibe D. Giranî. Gelo rast e anna. Mixabin Ebu Bekir ne giranî jî bû. Mafekî te maye. ez ê jî bidim مامۆستا Gelo govend e an dawet e. Navê çiyayekî. ez ê bêjim گۆڤەند مامۆستا Te goerê ئەرێ Ebu Bekir dibe A. Govend. Gelo rast e anna. Saet xweş. Wanê te pir ketin lê dîsa jî herî dawî di strana jî derbas dibe. Kurê jar û govend û cîlo çarçella sê perçe Kurdistan digejin hevlêvra. Ne were rotîn da ڕاستە dibêje vê stranê. مامۆستا ڕۆتین İcamê herin cem tahîr qet moralê xwe xiranek Ebu Bekir hîn beş hene pir sene puan heye. هەنێکی هەندەیە چێدا Ji xwe puan te dî hindik bûn zaten. Biva ji wê va 2000 ne were? بله Xemnîne hîn beş û puan dikarî qezenc bikî. Tahîr tu pirsa sedî sed dixwazî an na. Ez ê bixwazim. Dixwazî? Erê. Wê çaxê ji bo Tahîr bila pirsa me ya sedî sed B. Li Kurdistanê bi kîjan navî deştek heye? A. Zêran B. Hesinan C. Deşta Zîvan D. Bafunan. Tahîr dibe mûşba min ê bigota ji xwe deşta mûşê. Baweriya min e û ji xwe. An jî gever bûya ne were? Zêran nêstê. Te bihîstine qet ev her Na çarna? yani deştê wan deştekî wisa nenivîsim. Şey nebîstime. Were bi tê mecbûr texmîn bikî. Erê. Zîv jî bi rastî nêstê. Deşta zîvan. Yani nizam kafemde de sanki tiştekî vek hesinan ev jî heye de. Were dem tuneye tu azadî ji bo fikirînê mêlbenda te bin xemnîne. Peşi bêjim C. Deşta zîvan. Te goerê Erê. Tahîr dibe C deşta zîvan. Gelo rast e anna.
مخابن تایر درباره کم والا چوب پوانیتن نیوجو بون کو تو راست برسی ویدی بورن جی خو پوانیتن شش برسه بدم دیسته شاش برسی مخابنه میدیسا ببرن از بیشم دشتا زیرا تگویره اره تاهیر دبه زیران گلو راسته آنا Tahir, puan için ما فكيت ما قناة فياد هول بدأ راس تخمين بك puanete işte dileme de Hasan derbaz bun evici bejim be Hasan تقويري اره Tahir dibe B Hesinan gelo raste Anna ساعد خوش لی puanete چونو چون اری تایر دست بکه تگو Hesinan وسط هشتیم در باز بیشه چی مانا بیشی yani بگو بگو زیر بجی زیب بجی دیساجی لیا کتا پیشی بلیف کر Hasan جای bu kafede ne نشون نفرسی آدم bu خمنی نه دشتا دیری که هم کل روجاوا لسر دشتا Hesinan آوا بویه ایجا مهرن جمع عاصم بله عاصم تو پرسا استدی سر دخوازی آنا yani به سعودیا حوال طاهر هنه کی پوانی شکستن yani puanı heval tahir neşkistan da beni baxasta belki dis az baxazım ji yani nizam naravşa puanımı ji ve beçe az baxazım xalat cevap bedim u jeve garam ji ihtimal ki yani azu heval Ebu Bekir beavra peşkirki devam bakın دخازم ما مست دخوازی و چاقیج بو عاصم بلا پرسا میا استدی سد ب لکردستان بکیجان ناوی دو چم هنه A. Botan B. Xerzan C. Hezil D. Xabur evan her çar caman ji az zanım le ne zanım kijan düdüne تخمین بکه az peşi bejim botan az peyra bejim xabur botan ji çima cik tane he ya Kürdistan'da da ciye kem zanı haramek botan yani heget cemil vurbe yani peyveki taybet de Hazel واتای چی از نزانم Hazel yani mesela gül be herkes her derik her tişteret kara beje gül yani evcit kara navet cami gül dayne minak xaburji navi valat takiye bajar xerzanji az ile cay hatım ser Hazel'e Asım te bejer kişli Beijing'e xistin tane işte Kur'an lazım ki sabah te her çarjili Beijing'e xistin از برسه بدم دکوچی برای بکره یعنی ابریز که از دبیجم به خرزان تگویری اری Asım be B. Xerzan gelo raste Anna مخابن عاصم از یاد مثلا فکر آخر السوايا كم غلط بو دبیجم انت تشيروفي خود دسبيكت خرزان لبيجينج خست ديسا شو تگو خرزان از بیجم و بجر که آ تگویری بله Asım be A. Botan gelo raste Anna Ah Asım ah
او جی چو برا سلامتی ده جارا یکم که مگو بوتان خبور قم هیزل نگو تو بو از بیجم خیزل تگو اره هره آسم دبه جه هزل گلو راسته آنا اجی خبور داری آسم یعنی تسی ناف بزه تشبو خرزانه تگو پیوه که هریم کیه لیتا چو پیشی تگو او تگو هزل مقت نبیستیه لیتا دیسا وجبو بوتانه ایش تگو ناوه هریمه کیه شیروین تا تگشت برن خابوره لیتا تتای نگو خابور نگو خبور تتای نگو خابور آره والا نگو نه بره ولی یعنی تو خوش نوسا خوش پیدا چو راست شیروین تا گشت بر بخابوره و برن و تقت نگو خابوره نگو خلاص اینی کاری بچعبی بشکن داشته روسا جای تا ساقبه ام بدرم پشتی پرسین سدی سد روشا پوانان بوچه ابو بکر ما 500 پوان تاهیر ما 5500 پوان خواه و آسم 625 پوان ایجانها اما به تابلوی بچن بشا سیم بشا سیم تایبەتمەندیەک وێ هەیە پرسا یەکەم ئەمە لە دەنگێکی گوداری بکەن آره پشتی وی دەنگی ئەزێ پرسێ بپرسم پشتە هونێ پێل بوو تۆ ناکەن تەنێ فەرقاوێ مێ پرس ji بۆ دەنگێ هون ئامادەنە آماده نه ئیجا پوانێ وە وسا یان ئانا هینجی نەدیارە نەوسا ئەم نزانن وێ کی ببە فینالیستێ vê şevê helan binerin gelo dawiya beşa sêyem de wê rewş çi be û tedî dîsa pirsên sedî sedene lê dîsa ji bîr nekin ku pirsek we ya rast qet tune be bersivek rast hûn nikarin mafê pirsê sedî sed bistînin ku pêdiviya we her siya jî bi sedî seda heye ji bo hûn puanê xwe bikin duqat hûn amade bin آماده نه te guherê beşa sêyemîn dest pê dike ji bo beşa sêyemîn û pirsa yekemîn bila dengê me bê ji bo beşa sêyemîn bila pirsa me ya yekemîn bê ev dengê kîjan endamê laş e a dil B gurçik C pişik D rovî Asım denge ki başlar bendereme da nav denge heye ev denge denge kara be khira kha denk bila were az bejim mabjar ka a dil te guherê are Asım dibe a dil gelo rast e anna ساعت خوش دنگê dilê me ku heta dawiya emrê me bi me reye ne were denge defasın gene em ê derbasî pirsa xwe ya duyem bibin hûn em tem bi çavada axivin wisa kelecaniya we çû an hûn pir bi kelecanin an we hêviya xwe ji wisa ji finalîstiyê birî pase sedi sed em hinekî benteng kirin moda we ket nana Moda xemîne weket. ji ber binerin bi 0 puan herin beşa finalê hûn karin bibin finalîst ji ber hûn karin 50,000 puan bistin Rastan ne were bele bele ji ber wê ji kerema xwe re moda we bila nekeve û ji bo beşa sêyemîn bila pirsa me ya duyemîn bê çil û çar û çardeh bîst û pênc û pazdeh hevdehek û du hijdeh dikin çend A sed û sî û neh B sed û çil û heft C sed û pêncî û yek D sed û pêncî û şeş Tahir 44 14 dema te heye آره
inşallah. Ne kadar? Şaş eknekir le 15 C 151 تقويري اره طاهر دبي جي 151 قالوا راسته أنا ساعت باش پرسکت جوا کی راحت با وی برسواندا حوالی می کو پرسا آماده دکه یا مگوز بران شامل ماتماتیکه جی مگو شما پرسه ماتماتیکه قد نا پرسه تام دوی بشه ده زی یکی پرسم وای لوه راست هات امی در باسی پرسا خویا سیم ببین آماده نه اره جبو بشا سیمین بلا پرسا میا سیمین ب کی بالافر ایجاد کریه A. Biraderin Grimm B. Biraderin Wright C. Biraderin Cohen D. Biraderin Karamazov Ebu Bekir بله مامۆستا فکرا من نین دمات پره برادری گریم کی بالافر ایجاد کریه اوریکت هی قد آگاهی یکتل سر به بشه یا زد تخمین بکن فکرا من نینم از بیشم آ برادرین گریم دگویری اره مامۆستا Ebu Bekir dibe A. Biraderin Grimm gelo raste Anna مخابن غلط بو و ما سوى جي فينا كتن ونزان چما جبركو وبري على بياس صور بيري كري وفرق كرنا وري لكام تخمينه وبقرن طاهر تخميناته چيه پیشی قافه من داشتی برادرین گریم در بازدون لی خیلی جوی منه بگوتا برادرین وراک عاصم زانم کو برادری رایت هر حال بالون ایجاد کرنه yani منش بگوتا برادرین رایت امبنرن گلو که بالافر ایجاد کریه برادرین رایت بالافر ایجاد کریه صب بشن مجارين كومروف تدي علاقين طيبتنا كي دخوازه نوري هنا كسنه كي چي ايجاد كريه ايجادين حمود شتا وساش خوره سري خو پردشين جبوي پرسك كومروف خود نخوانده به ولجيه كي نبي هست به وبرب بشاداوي وجي پرسكه دبه كو زحمت به باشه من درباسي پرسا خويا چارمین ببین جبو بشا سیمین بلا پرسا میا چارمین ب کووارا کدو 15 گولانا 1932 انده به تیپن لاتینی هاتیه وشاندن A. جین B. روناهی C. سترک D. هاوار عاصم مگوت هگر هوار داری از بیجم هوار اما بلکه هوار حقص سكان جينادا تيبي لاتيني هر حال يعني هذه برسلك بدم هذه والله 15 بلانه زين ست يانا كان بيجن هوار دگویره بله عاصم دبه د هاوار گلو راسته آنا ساعت خوش تبیروز دکی مش خود بس. تگو به پرس هاتیم بری و بجر که تگو ماشال هاوار وره هاوار به هاوارات و هات يعلم هوار همات هاوار به هاوارات و هات تبیروز دکن و پوان بتدا قزنش کردن نمی در باسی پرسا خویا پنجم ببین و اوشی بداوی دبه هر که همو برسوه و راسته نه یمه و نینن دویاد نینن ایته من هی ایته هیا ایته جیش خویه و چاقی ابو بکر دوید تو لزبی لزبی. چه ماش بکو مافیتی پرسا سدی سادی ست ست. اره گر کو برسفتونه به از نکا بخواست نه نکاری پرسا سدی ست بخوازی مخابن ابجی راستیات اگو اره راستیه که تعالی لی مخابن
و چاقش بو بشا سیمین بلا پرسامیا پنجمین ب به اصل خوش روجهلاته لفارقین جیایه سیف الملوک و ملکه خاتون نویسیه A. Siyah Puş B. Ali Berdeshani C. Xanay Qubadi D. Mirza Elmasxan Asım Yani قد فكرم تلاق أولا من فرقين جهالة درا قصرنا لكن از درا ببورين از برسلك بالتخمين بدم يعني از نظام يعني برسوا بسه Çavay navverete u veje çavay ki Ali Berdeşani bira uya bir sene siyah puş Xane Qubadi Mirza Elmasxan Mirza Elmasxan yani Seyful Mülük ve Melike Hatun belki nivisi be yani az tamamen tahmin bikim yani az bu gotuna rast Demateji kem Teraşen saniyete mane ez bêjim nav didiya daman ez bêm Xaneyê Qubadî Te goyre erê Asım dibe C. Xanay Qubadi Gelo raste anna min got ez bêjim Elmasxan dîsa ez cêz birim مخابن غلط بود طاهر ماسات وکتیه مافی برسیوه یته فکرمی زده سر بیتونه دبا کود تخمینک راست بکیده نزه بجم به علی بردشانی ده گوهره اره طاهر دبه به علی بردشانی گلو راسته آنا مخابن غلط بو ابو بکر مافی برسیوه یته بله مامۆستا باش بوو فکرێ منینم انا راست برسیوه ابو بکر راست جبوكم راست. مافی تیسه دیست چیوه ez ê bêjim de mamosta ده گوهره erê ابو بکر دبه ده میرزا الماسخان گلو راسته آنا اخ ابو بكر وطاهر وعاصم مخابن وزي وصل اشترى بشكينم انا ما في برسين سدي سد ولا لي مخابن mixabin جاني هو صاحبه كان بنرنا بشي قضيه قالوا روشا بوانان چيه ابو بكر مخابن جبركو دبي بشده برسفتونه بو د 500 پوانی ده ما طاهر بو 10500 پوان و عاصم جی 10625 پوانی خو هيا و امه به تابلوی در باسی پرسن سدی صد ببن مخابن ام نکارن جو ابو بکر پرسه بکن ببورین ابو بکر ویرا پرنا خوشت زنی hinek yine xweş ایجاره مهرن جی طاهر بپرسن طاهر تو پرسا سدی صد دخوازی آنا پرسه هری دجواره و ماما تو دبی ویاج پرسه زحمت تره نوره نزه بخوازم وانی واحد یکی نیزی هلا یک جمعه اشکا کی تک چه و چاقه جبو طاهر بلا پرسا میاز سدی صد بی پیواجویا کوک پرگالا پترودولار تی بناف کرن کنگی دست بگیریه A 1952 B 1963 C 1972 D 1982 پیواجویا کوک پرگالا سیستما پترودولار تی بناف کرن کنگی دست بگیریه قد بیستیه؟ petrodollar na ne bilirsin ne petrolü doları نه کی تخمین بکش خور işte yani ser هور بدل سر ناوی بفکره و بینه بیرا خواه navdı ve bir adam ama ناو کی جان وب جرکت مایی؟ Ayub Bey'e de ناو ورا A و B
Yani tu dibê salên pêncî û du pêncî û sê an jî şêst û du şêst û sê. Lê texmîn dikî ne wisa? Evet, tahmin dikim. dibêjî. Bir gore tahminim var. Ez berim bejim 62 63 be. Te guherî? Ere. Tahir dibe B 1962 1963 gelo rast e an na. مخابن برسوا یکم نه راست بو وقت مگو مافیت هیه کو تو وکشی تو بیشی ناز خو تخمینک من تونه از نخوازم پوانیم بهتر بشکن وی مافیت جی هی او puanê پوانت me gorê نه پوانت بشا بوری تد بشا بوری چند پوان استنده به او پوان نیو جوده بینیجر نه پوانت همو xwez bersiv bidim. Ez ê bêjim A jara. تگویری Erê. طاهر دبی آ 1952 1953 گلو راسته آن نه آخ طاهر Sedî sed kerê min nayê. سدی ست کی ایت ناین نبره تو تاکتیک نه باشه شبکه دو جاران نیوجو بویش تخمین کردم بکه چهتره کتو فکشی نه مثلا یا تی دربای یکم دفکشی یا تی حیا داوی بچی Raştê û daştê sê becaranê. D. تگویری Erê. طاهر دبی ده 1982 83 گلو راسته آنا مخابن بلا جانته صعب تاير بلا جانته صعبه پرگالا پترو دلاره وقتا کو آبادش سعودی ردید به هونه پترول به دلار بفروشن تنی کرینو فروت کرینا پترول او دوی دلاری جی کی پیدا بکی بله جی کی پیدا بکی و مثلا پترول کو به کرینو فروت نوی دی به دلار به yani Evci- دجوار بو سالن هفته و دو هفته و سیا دست پیکریه و تایر به دکانه پرسکه نه حسام بو و پرسن سدی سدی برازیل تناین تایر برازیل تناین جانی تا صاحبه Sağ ol. امی جهرن جم عاصم تو پرسا سدی سد دخوازی آن نه yani puanı من ve daviye da girti az benim o ki 10,000 puana من مرحله سیاه da girt yani em dışında finali abi gavi مميزه كركو puan istedi sed لمن ناي انجام تشتكي بيجه دخوازي نخوازي ناخوازم نخوازي تمام يكون نبزوري نبزوري فمجبور حسنك يعني اري دب برنامه كده اولك دي سواك ابو بكر مافتون ابو قوي برستيج ما بكر او ناخذ بدل قلتش كيف ساتر ما قلنا ممكن اجي حقي دبكو فورماتك صلابه فورماتك وصاحب كسك جي حقي خو فراغات بك اولين كوبتدي بواني وان كم مافيا وانتنا بس مافيا خدم ابو بكر ام بنرن بشتي برسين سدي سد كوتاني ابو بكر خواستبو روشا بوانان چیه ابو بکر مخابن جبرکو مافیو تنبو پرسه بخوازی بنسید پوانی و درباسی بشا فینال و طاهر جبرکو پوان قطبون 6125 پوانا و درباسی بشا فینال و عاصم جبوکو پرسا سدی سد نخواست پوانی خواهد پارزه و به 10625 پوانی درباسی بشا فینال دبه ایجار امی بچن بشا فیناله بری کو پرسا بپرسم پرسا بخوازم بشا فیناله شرط و مرجوه رگزه بینیم بیراوه دم تونه که جو پیل بوتونه کربه دم تونه
Ku şaş bersiv bide derbasî masadin nabe. Haya ve jehebe. Evet. Ji bo wê ji bo ku hûn mafê pirsay sedî sed bi dest bixin qez divê dîsa hûn pirsekê rast bersivînin. Îja we pêl butonê kir lê hûn dibên ez derbarê vê pirsê de wisa bişikim qet tiştekî nizanim bi 5,000 puana ku hûn qeymîş bikin hûn dikarin pirsê bidin guhertin pirseke din îja bê. Lê nebelî wê pirsek çawa bê. û an jî hûn dikarin bi 2500 puanî ve bijêrekek şikek xelet jê bavêjin. Em 2500 puanê we ji we distînin dimînin sê vebijêrek. Sê heb dimînin hûn dîsa dibên yeka din jî biçe zêca baş texmîn bikim. Yeka din jî hûn karin bidin jê avêtin 2500 puanê din yanî 5000 puan dimînin du vebijêrek. Na ji du hebayekê hûn dikarin hilbijêrin. Yani mafê we jokerê heye. Ya divê puanê we tedî از نکوی têr تشتری bikir. کنم Ew bikir puanî wî têr nake ku vebijêrek jî jê bide avêtin û pirsê jî bide guhertin. Tahîr ku bi 5000 pirsê bide guhertin puanî pir kêm dimîne divê baş bifikire. Ête jî yani divê hûn hesabê xwe baş bikin. Hûn ê vebijêrek bidin avêtin an hûn ê pirsê bidin guhertin. Heyana min nedîtiye kesekî pirs daye guhertin. Yani vay çem bername ne kesekî heyana ji be ku 5000 puan e. Lê vebijêrek avêtina vebijêreka wek taktik mirov dikare bikar bîne. İja piştîvan agahiyan. Hûn amade ne? Em diçin beşa finalê. آره Te guherê bi hemû kelecaniya xwe. Beşa finalê dest pê dikin. Ji bo beşa finalê bila pirsa me ya yekemîn B. Zanyarê ku cara pêşîn behsa Big Bangê ango teqîna mezin kiriye kîjan e? A. Albert Einstein B. Edwin Hubble C. Alexander Friedman D. Stephen Hawking. Asım Dem tene. dem tune Big Bang. şaş bersiv bide naçe masê dinjî. Stephen Hawking ez bawarım yani van 10-20 sal beriyan hamer. Ew Stephen Hawking ew be. Lê Albert Einstein belki Cara pêşîn. cara pêşin Zanyarê ku cara pêşîn behsa Big Bangê dike. yani ji bo teleskopê belki Hubble jî dît be yani niha zanebûnê min hemû çûn. Niha derhep Navê xwe jî pirsê de tiştekî nizanim. Evî teorîkî yani herkes evî teorî dizane ya. Herkes dizane ve yani Albert Einstein an jî Stephen Hawking eviya kîjanî pêşiye bas kiriye. Te mecbur texmînekê bike. Ez texmîna xwe di bersiv mafê me hene. Na, mixabin. Ji Yani- bo yê min got tu karî ji xwe vebijêrek bide avêtin. Em ê vebijêrekek jê bavêjim jî puanê min diçe zaten ew jî ne taktik e. Ji gorî min e stratejîkî baş e. Ez bêjim Albert Einstein. Te guherê Erê. Asım dibe A. Albert Einstein. Gelo rast e an na. Mixabin Asım. Ne Einstein bu? Şu maf derbasî masê din nabe lê em dîsa wek nezaket em ji hevalê xwe bipirsin. Tahir tu batê bigota kî? من بگوتا ادوین هابل ده Ew Bekir. من بگوتا جه الکساندر فریدman. Em binerin. Gelo zanyarê ku cara pêşîn behsa Big Bangê kiribû kî ye? Alexander Friedman. Friedman. Qenaat bêram min nizam bu yani. Qeynîş nekir ez bêjim Stephen Hawking çünkü yani mervekî pir tê zane. Canê te sağ be. Pirsa me yekemîn ya beşa finalê qediyam hatin pirsa xwe ya duyemîn. Dîsa tînîn bîra we ger ku bersiva rast tune be mafê sedî sed tune ye û ji bo ku pirsên sedî sed ji xwe em ji we bipirsin gerek puan nêzî hevdû bin
و روشا فینالیست هگر کوید پرسین سدید سد دیار به و چاقیم شو پرسادکن بلکی جی پی دی وی پی چنه به و کسک جوا پوان زاتن بلند به و نامادنه جبو بشا فیناله بلا پرسامیا دویمین ب نیکولاس چووینه کجبر ناوی وی تگاه شوونیزم درکتیه جکی جان ولاتیه A. Almanya B. Fransa C. İtalya D. İngilizistan Tahir Nikolas Şahin. Skore navevi yarın. Şovenizm. ev têgih ji ber vî navî hatiye Zêde kurbanam ser şovenizmê tune rastî. Lê navê wî dişibe navê Fransî ez. Nikolas Şahin. Yani gore zanebûna min ê niha hevce nake zêde serê bifikirim. Ez ê bêjim B. Fransa. Te guherê Erê. Tahir dibe B. Fransa gelo rast e Anna ساعت خوش تخمینک خوش بو تا مروف نخوادی آگاهی به مروف هول بده گلو او ناو یک جان ولاتیه نوسا جو کدریه گرکو عگیت باید مایه بوداش کردستانی نه وره باشه یا پوان ناور نه وره آنها که لهینج ابو بکر سه پرس مانت کاری 30,000 پوان بستینه باشه اون آماده نه Amadane. جبو بشا فیناله بلا پرسامیا سیمین B لیستیکا گولفه یا کی جان ولاتیه A. İrlanda B. İspanya C. Galler D. İskoçya Tahir Listka golfe. İşte İrlanda, Galler, İskoçya şu an teneye kebiye başladı bu. پوانه تا پرن تایر تو کارش خور و بجر کال بیشین گیخه Seyhat, şu daha bir nevidi be. ما برنامه Baver nagım İspanya be. ما بریاوه برنامه که تایبت کشاند جبو روزا روزنامه گریا کردی حواله کی ما هفته و تشتک 1000 بو قیمش ندکر و بجر کال بیشین گیخ ما بزوره پیدا ما گو کات وام 5000 پوانا بده چه دبه İşte demiş bu etenetinin birate bile hayata jokerete hebine. Futbol İngilistan'a derketiye. Ha belki sporak varziş ekdim baya. Ne var? İşte golf. Gerçi navevi, sen navevi de aşağı merit kararın golf. Zebejim takat golf listiye. Lerin ne o gazete ne tamaşa girme. Listka zengin. Listka zengin ay. Devlemen. Ezebejim Galler. Çalın taneli Galler ya. C Galler. Te goere. Are. Tahir dibe C Galler. Gelo raste Anna. مخابن تایر نگالر بو کام جو بکرو آسم بپرسم بری کم برس و راست بخوازن Mamosta mini bugot Azban mini bugot İspanya. آسم دوت از بیشم ایرلندا belki. ام بنرن گلو لیستگا گولفه یا کی جان ولاتی بو هندك ما بوته بقول تايا Belki dün Galler dilim de İskoçya. هندك ما بوت البركت
جایت ساق بود تخمین عدد نباش بود نواره یعنی گلک پرسیم که وساب تخمینه راست برسیم نهاد جار نجونک پیش باستن وساب فول سدی ست تخمین آتنه تخمین دکن خمینه جایت ساق به دل دورا و چوهات چی پچکی لی وقت گوت سبب جرکن وقت گوت نزی هفن تو خاپاند اما هاتن پرسا خویا چارم جبو بشا فیناله اون آماده نه آره جبو بشا فیناله بلا پرسا میا چارمین ب جنا کو جارا پیشین لولاته کی مسلمان بویه سروک وزیر کیه A. Benazir Bhutto B. Begum Nusret Bhutto C. Huda Şaravi D. Cihan Sedat Asım جنا کو جارم پیشین ولاته کی مسلمان بیه سروکزیر که ولاته کی مسلمان بنازیر خدا شراوی جیهان سادات بگم نصرت بوتو چما دحف بوتو هنه نزان نکارم بیجم یاجی زانیم جی نکارم بیجم بنازیر بوتو بگم نصرت بوتو تبیست ودا- لیو ناف ودا شراوی قفک رکم تنه تشتتنه یتاب چار ناف تقت ناوی کو بیست نه هنه نه دوی اوجی که ماسیا کمن به ما تری جبو کو تدی گلوکات چاوا تخمین بکی تدی چاوا سروکزیر خوره چیه؟ لبیجینگ اخیر و بجرکان yani dinavbera ناورا کی جان دمینن ها Begum Nusret و خدا شراوی را ما چما دحف بوتو هنه دوی زیاکی بیش برم آتشته کی زوره جا ancak مجبوره. tu velatên Müslüman bine bira xwe yani kîjan welatî gelo yani ister Müslümaneti yani Müslümani belki huda şarafi az بیش بریم ام کا بیجم ya برادم ما مجددنا چه zaten fikramın tane اد بیجم C huda şaravi te guere evet Asım dibe C Hüda Şaravi gelo raste anna مخابن Asım kam cevale xwe pirsin Benazir Bhutto Tahir Benazir Bhutto Ebu Bekir Benim gota Cihan Sedat. Em binerin jina ku cara pêşîn li welatekî Müslüman bibû serokwezîr kî bû? Benazir buto Bhutto. Asım çend salî? si Sî. Rast e ciwanî beku. Tu hezar û heftadê tê kuştin bi suîkastê. Yani kijan velati Pakistan. Pakistan Pakistan. Pakistan'ı بیجم Yani ez poçak ez pir ixtiyarım. Tê bîramın ji ber ku. Tê bîramın. Serokwezîra Pakistanê bû. Tabii çi dervê welêt paşê vedigere dema xebatên hilbijartina de bi suîkastê beriya hilbijartinê tê kuştin. Mixabin me puan nedate. بله İjar ma pirsek. Halê hazır tenê Tahir mafî pirsaj sedî set heye. Ne var? بله Nasıl? İja di navbera we her duya de te dîja belkî puan jî ji xwe heger ku tu puan bistîne puanê we nêzî hevdû dibin mecbûr ji xwe pirsaj sedî set hebe Ebu Bekir dibe ku ew jî niha nizanim rewşa puanan çi ye ez jî aniha nizanim lê pirsa me ya dawiye ji bo beşa finalê hûn amade ne بله lez bin bira guhê we li pirsê guhê we li min çavê we li lembeya sor û ji bo beşa finalê bila pirsa me ya pêncemîn B Navê pergala siyasî ya ku her tişt di destê komeke biçûk a bi îmtiyaz de ye A. Otokrasî B. Oligarşî C. Monarşî D. Teokrasî Ebu Bekir Bale mamosta. Nave pergala siyasiya ku her tişt
دسته کمکی بچوک آن imtazı de. Bi imtiyaz. İmtazı. Her tiş destek komeke biçuk de. Bale. Nayê vê pergala siyasî çi ye? Ne monarşiya mamosta zü bavezim. Otokrasi. Garş. Otokrasi. Tev peyv qez bihîstin el dibistanê. Ne var ê? Ben behistiya mamosta. Yani bêjin dibistana navîn jî mirov dema dixwîne ev nav hemû hene. Ne var? Ja hewl bide zanînên bin hişê xwe gazî wan ke. Bang li wan zanînê xwe berêke. Bale. Meczu ve sakir Dibe ya. ku ew bîne bîrate tiştekî. Oligarşi nezitin. Ew bekir dibe tam bi pêlê kir lê çû pirsek çawa hat. Mamosta zü bejim oligarşi. Te goyerê Erin. ew bekir dibe be oligarşî. Gelo rast e an na. Saat xweş. Te pîroz dikim. Gelek sağ olsun. Pirsa dawî û mirov xwe bigîne pir Bale. tiştekî cudayê Gelek zanî cuda, kelecaniyek heyecanek cudayê. Te xweş xwe bir butonê re gihand û oligarşî jî puan bi te da qezençkirin. Em binerin. Gelo rewşa puanan piştî beşa finalê bû çi? Ebu Bekir bi vê bersivê puanê xwe kir 10,500. Tahir 16,125 û Asım jî bi 10,625 puana ev beş bidawî kir. İjar Asım qet ji ber ku bersiv tune bû ji xwe mafê pirsa sedî sed tune ye. Lê di navbera Tahir û Ebu Bekir de em ê mecbûr pirsên sedî sed bikin. Rast e hevalno? Erê. Tahir ji ber ku pirsên sedî sed dikare rewşên aneka rast e puanên Tahir zêdetir e. Lê ku Ebu Bekir rast bibersivîne puanî wî bilindtir bibin û Tahir jî ji ber ku ihtimala ku xelet bersiv bide û puan bikevin. Di navbera we her duya de rewşa finalîstiyê ma pirsên sedî sed. İja ez napirsim hûn dixwazin. Mecbûrim bixwazin. Mecbûrim pirsên sedî sed em ji we bikin. Ebu Bekir amadeyî? Amade mamosta. Ji bo Ebu Bekir ji bo ku em finalîstê vê heftê diyar bikin bira pirsa me ya sedî sed B. Kakotê serî û du hestiyên dirêj ên çeprast sembola çi ne? A. Xetereya brûskê B. Çekên biyolojîk C. Xetereya jehrîbûnê D. Xetereya radyasyonê. Kekote seri u du hestiyen direş. En çeprast. Sembola Sembola çi ne? Bîne ber çavê xwe vî tiştê ku tê gotin du hestiyen dibe ku ev sembola çi be? Çekim biyolojik. Tera radyasyon. Az niqaba ayo de de sekin memamosta. Dibe tu yekê tenê bêjî. û ev pirsaj sedî sed e ku tu şaş bersiv bidî dikarî dîsa bersiv bidî, şaş bersiv dikarî dîsa bersiv bidî. Çawa. Pirsaj sedî sed e vê. Puanê te wê nîvco bibin, puanê te beşa dawî û an jî wê puanê te beşa dawî bibin du qat. Puanê te hemû nîvco nabin yani. Az dikarim ber bijêr ki ji bikujim. Na ev ne ev pirsaj sedî sed e. Sê cara mafê te bersivê heye, Bale. an jî tê carekê bersiv bidî ku xelet be tu dikarî bêje ez disekinim ve dikişim bes bira puanê min neşkên ya jî tê heya dawî her siya jî ji xwe re bibersivînî. Ev ne beşa finalê xelas êdî ew joker tune. Çekim biyolojik. Lê ku tu rast bibersivînî te di beşa finalê de pirsek rast bersivandibû 10,000 wê wî 10,000 bibe du qat wê be 20,000 ya. Bale. Biruski. Şekil hat ber çavê min lê az Tamam şekil hatı ber çavê te îja bifikir gelo ji bo çi bû? Te qet te dîtiye yani me mi gişa dîtiye ji ber ça ama gişa dîtiye. me gişa dîtiye. Lê gelo me ser çi dîtiye? Ma ser tîrega dîtiye.
Mamosta ez ê bêjim de. Tê bêje kişan? De. Yani xetereya radyasyonê. Radyasyonê. Te got erê. Erê mamosta. Ew Bekir dibe de xetereya radyasyonê. Gelo rast e an na. مخابن أبو بكر لهيجي ما فتي برسفي هي جبوجي أم تشتكي نهار نابجنج بكو ما فتي هي هنا تدنا فرا كيجان وبجير كات مابو Ew deyê ez mavîm. لأنها sanki tu ayeci dur ketiyiz. Hinekî. Çêtir min digot deyê. Berûs şekilde ne olsa. Çekim biyolojik. Ez ê bêjim çekim biyolojik be. Te got erê Erê. Ebu Bekir dibe be çekim biyolojik. Gelo rast e anna. Ah Ebu Bekir mıxabın ne çekim biyolojik ki bu. Ez ê bêjim birûsk. Te got erê Erê. Ebu Bekir dibe a xetereya brûskê. Gelo rast e anna. مخابن أبو بكر Mixabin. مخابن خطرياج جعريبوني Jehrî bûne. نوري مال السر حمو وقابين كومروف دكاره بي جعري بكره نوري جاين تساغبه اجا مهرن باش مهرن شغل مثلا بوانا ميزه بكن مهرن جم طاهر تو آماده ای اره ماموستا. جبو طاهر بلا پرسامه استدی ست ب سمبولا کیجان خطره نفلا سپله A. Radyasyon B. Madde kimyayı C. Çekim biyolojik D. Brüsk نفلا سپل. نخوشخانه من ندیدی یعنی نباورم رادیاسیون به او هات برچاوه من Ece از veya دبیم buradan خیلی şatara چکم ji بیولوژیک alakadar هلی که بفکرم Tahir var dibe rast bersi vidi cenab آره. ne bu نه بروز که رادیاسیون جنی نه باور نکن ماده کیمیایی چکم بیولوژیک از بجم رادیاسیون Tegoeri آره Tahir dibe A. Radyasyon Gelo raste Anna سعد خوش طاهر پیروز دکم یعنی تن ندیدی نفل یا نخوش خانه پیش راحت بیرم راستی تن نفل زانی چینه؟ نفل تدید ام دوپل ایوانی دوپل و اوی شکلیات قافه من پشتره او نفله او شکلی نفله دیگه هایی که Gel. نه سه باشه منانه که بیرافه اونجا اونجا کوریدور داد شخص پیشی چکم بیولوژیک مگو عجب تبع کویو به پشتره مگو چکم بیولوژیک از اما بار لهر داره هیل نخوش خانه راسته راسته یا شوش بروز بروی کهی شکل بروز که هیش خواه Ceyran. نوره شکل جیرانه هی پشتات بیرامن کام بنرم پشتی پرسین سدی ست روشا پوانان چیه او فینالیسته و هفته کیه او بکر
1705 puan, Tahir 26125 puan, Asım jî bi 10625 puanî pêşbaziye bi dawî dikin û finalîstê vê heftê Tahir e çepikê me ji bo Tahir. Bernameyê xweş bû lê beşa finalê pir xweştir bû. Kaycam fikr û ramanên we çawa derbas bû, herî dawî Tahir mêj te bipirsin. Ew Bekir çawa bû? Wek te hêvî dikir an خوش بو آرمانجا ما و بیام بکن برنامه کی کرمانجی بی کردی بی خوش بی زیده پوان نداره yani buton û hingî bê Suudiya butonê jî hebû. ما Lê pir saç sedî sed ya finalê dikarî bû بی سوی ne were راست xemnîn he cayên te sağ be. Xemnîn. Xweş bû. خوش Bi taybet beşa finalê kelecaniya wê heyecana wê ji bo temaşevanên me jî ez bawerim beşa finalê kelecanî bilindtir kir. Malata ava ji bo ku tu beşdarî bernamê bû. Saet xweş em ê pêşiyerin cem Asım bo ku tu finalîst em ê herî dawî werin cem te. Asım ji bo te çawa bû? Yani ji bo min jî xweş bû, min gelek caran fersend girtin. Yani pirsê ji min butonêdan jî ê min nezanîbûn. Yani min texmîn kirin, texmînê min jî gelek caran vala derketin. Ez dibêm ji xwe beşa finalê de mafê te sedî sed heba ji xwe de Erê. ew ê di navbera we her siya de final biçiya û bu hata. Xwe di navbera sê kesa diçe û tê kelecaniya wê jî xweştir dibe. Belê. Lê çê nebû mixabin. Nebû. Cayên te sağ be. Cayên Xweş sağ bû. be, spas. Te xweş li ber xwe da. Pir xweş bû. Malata ava ji bo Malata beşdarbûnê. Tahir. Dibên te ji ava bêdeng bitirsî. Bêdeng paşê êdî hat finalê. Xweş bû saet xweş. Te Sağ ol, xweş li mamoste. ber xwe da. Spas. Ji bo te çawa derbas bû? Valla baş bû ez serî de hevalan pîroz dikim hetanî dawiyê jî em berbihev çûn. Bername jî bernamekî bi rastî pir xweş e. Yani ez zû de jî heta çaxa got serî de derketibûm temaşe dikim. Nervîkê masiyê xwe dibîne tiştê xwe dibîne aliyê çanda xwe dîroka xwe tişta hîn dibe. Bu awayê we jî pîroz dikim. Sağ bê, spas. Îro xweş bû yani ezkê xweş bû. Saet xweş em jî te pîroz dikin. Sağ ol mamoste. Spas Taybet dikim. beşa finalê kelecaniya wê îja çend diyariyên biçûçik hene. Ji xwe wê Tahir di finala mehê de ew ê careke din bibe mêvan. Ne were? Kerem ken. Ew tenê şiklê wan cudane ha ji hevdû ne cudane. Pirtûk dihêne rewandan. Tiştek tune ye. Saet xweş mala we ava ji bo beşdarbûnê tu bû finalîstê vê heftê û pişt re wê du hevalê din jî du heftên cuda bibin finalîst ja hûnê her sê bi hevdû re ji bo finala mehê tê bikoşin. Bernameyeke bi rastî heya finalê wisa wê kî bibe finalîst ne diyar bû ev jî bi taybet ji bo kesên ku li malên xwe temaşe dikin dibe kelecaniyek pir cuda. Spas ji bo beşdarbûna we ji bo tekoşîna we mala we ava. Belê temaşevanên nêja careke din em gîştin dawiya bernameyeke xwe. Te got erê ew ê bi hemû kelecaniya xwe hefteyê carekê bibe mêvanî mala we. Heya bernameyeke din bimînin di nava xêr û xweşiyê de. Dem baş.